छ्यानै घ्योचाको चिकुलाय चिकु चरम सीमाया दिख माघ 1 गते चिकुलाय ज्ञान पुगु चिकु फुसवो माघ महिना ख अतिक चिकुइगु नि जुगुली माघ 1 गते नेवा नसतोसय थी परिकार मध्ये बिस्क कठ जागु घ्य चाकु तरुल नेगुए पुस महिने चिकुइगुली योमरी डेका नैसा माघ महिने चिकुइगुली घ्योचाको निभापना नेगुए उबले उबले माघ या नापाङ्गो वाले तस्क खौसे चुनिसा चफु गएको नये थटे तस्क चिकुगु नाप लयगु शक्ति घ्योबो चाको ख उकी घ्योचाको संलोय नाम हेसिकी फु नेवा त तिति कठ ने तुनेगुली अतिक ज्ञान दुपी ख माघ महिना या चिकुलाली सिलुयागु नीति घ्योचाको तरुल पल सन्या दक्को वस्तु आइरन युक्त नसा नेगु ये आइरन युक्त नसा मेदुने शक्ति बी क्वाज बी उकी मय पिनेव दुने क्वाज बिया चिकुया खौसी चुंगु मय त पकेगु ज्यायै घ्योचाको सौलु नेवाटेगु जगत नख मकुसे थो नख थी आदिवासी जनजाति पिनेगु नख न ख माघे संक्रान्ति कठ थी जनजाति पिन्स थठगु कठ थुगु नख हनेगु यानावया चुंगु दु घ्योचाको सौलो या त चिकुलाय लिपाङ्गु सौलो कठ न कागुया अठे जुगुलिन चिकुलाय नख कठ घ्योचाको सौलो माघ 1 गते निसी लछियंक क्वाज बिगु नसतोसा घ्योचाको तरुलिसी थी नसा नेगु ये छ्यानै घ्योचाको छि नेवा युट्युब च्यानल दु छि सकल नेवा तेगु मंका च्यानल नेवा युट्युब लाइक याना दिस नापा सब्सक्राइब न याना दिस दिसे सब्सक्राइब या लिक चंगु गन क्लिक याना दिस